E pa ljudi moji, ne znam da li još neko ima ovaj problem. Mislim, zapravo pišite mi kako da se izborim sa ovim, jer ja očigledno ne znam sama. Imam problem zapravo sa lošom organizacijom i time što ja sve ostavim da radim u posljednji sekund. I koliko god da se ja trudim da to promenim, kao ništa se ne dešava. Recimo, moja promjena možda traje ukupno 5 dana, možda ni toliko. I ja se opet na neki način vratim na staro. To mi isto ono kao, sada treba da učim i ja kao krećem na pun sat i onako viš da je prošlo 5 minuta, a kao ipak na sljedeći pun sat. Isto to i ja radim sad. Ako moram priznati, ne znam tačno kada je moja organizacija počela da bude tako loša. A sad, šta ja radim u tih sat vremena? Pa scrollam telefon i shvatila sam da je to zapravo moj najveći možda problem. Ja se nadam da nisam jedina. I da isto i vi to radite, mislim da će mi biti puno lakše kad to čujem.